أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. Ya Allah, saksi kami ke api yang memakin kami semangat dakwah Islam, yang memakin kami penanawag yang iman. Bismillahirrahmanirrahim. Si kungaran Allah ama saling gagaw ama kalimon. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Mapurus wallah asisi sa tangan yan sukapaar. Guskan yan si kulangwan taman nagausyan. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Sumiadan ko kapatay agusukaw yaguyag kaang kanunyan katapangi o antawar kanu imapiyay kalabak. Naskanyan sudumadaag amanapi. الذي خلق 7 سماوات طباقا. So miaden kopitu amang langit amya kapupangkata. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. Da akilainka ko kaya pangaden o masaling gagaw asumbang. فرجع البصر هل ترى من فطور. Na perumaning kamilay kabaden akilaing kaon amang upak. ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Hurianyan na perumaning kamilay sa makadu ka makambalingan raka so kailay akalalubayan asa kanyan nalalamanan. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Nasabn-sabnar ipersanami sulangit amarani sa mga bitoon. Guwiyaluyami ito ang mga labad kung mga sayatan. Gupitiyagara na misiran sa siksa akadugot. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Na bagian osiran amya mangungkir kukad na niran susiksa kunaraka jahannam na miya karatarata akubulusan. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور. Amay kapamusang siranon na makanagsiranon sa dalag asa kanyan naplikabo. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. May tubo na makapasisibaya puun sa gani
Uman ipuseng no nasalumpok na isiran-siran o kisisiapon. Bada amya kataling umarkano apo po makaikatiyar. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا ترونيران uay sabnaram ya kaumar kami supupu maka ikhtiar nabiakam bukagani wa qulna ma nazzala Allah min shay'in in antum illa fi dhalalin kabir na pihak buka kami aku Peter wami ada pihak turun Allah amai tuhu da ko sakano inunta na matatagu ko karibata bala wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir go teroniran upama kami ka pamakinig kami o di na miya ka pamimikiran kami na di kami mabaloy apad ko mga tao ko apoy فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير na may pagikraliran sulusairan na kapakawatan kulimu abagyan ng mga tao ko kadagat. Inna alladhina yakhshawna rabbahum bilghayb matan asu ikalkiran sukad na nilan sa masulan lahum maghfiratu wa ajrun kabir nada na baginiran amaaf gubalas samala wa asirru qawlakum aw ijaru bih innahu alimun bidhatis sudur na pananay niyo sukat teruyo o di na pakatalog niyo sa kanyan na mata na sa kanyan na katawan yan sa sisi kumararab ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير banyan dikatawi so inad niyan asakanyan sulambas ikataw akay هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور Sekanyan subyelo inyan rakanu sulupa ako pasyonot nalalako kanu kung balabalaon bukang kanu ko pagpro Allah nasir kanyan so kapunguyag siruman أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور baka no sa sarig kuskan yan na sisi kulangit sa di kanon yan landungan kulupa amay kaskan yan na mabirbir أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور baka no sa sarig kuskan yan na sisi kulangit manasu Allah sa di karon yan landungan kulupa amay kaskan yan na mabirbir أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير أنت baka no sa sarikos kanya ng sisi ko langit sa di karon yan butawan ng sandu
ama kaawit sa mga ator na katukuan niyo o anto na so kapumakaiktiarakan. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Nasabi-sabinar, piyakang bukagiran, piyakang bukag usiran, amyaw na aniran sa mga rasul, na anto na imyang betad, o kiyalin ako kiran. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. Bayran damaylay sa mga papanok kukapuruaniran, akika kayat sa papak, gu ipagkakapiran, da makakakapatikiran inunta sumasaling kagaw, maanas wallah. Matanas kanyan, si kulang wantaman na pagilay niya. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ. Bad na tao, giyasos kanyan na tantara iyo, pakatabang rakano, salakaw ko Allah, amasaling gagaw. Da kumya mangungkir, inunta na matatago ko kalilimpa. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ. Bad na tao, gaya supakabgair kanu sa rizki, may karanan wallah sa rizki niyan, kena ka piyaka pamatasiyo so katatakabur, aguso kapupalagoy. أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Inusutaw, aplalakaw ay gagupanya na parasyan, ay makauntol, ang tawasutaw, aplalakaw, ang babatang kulalan amatitu. قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Turuan ka, askanyan sumiyadun rakano, gusto minggir kano kukanag, gusto mga kailay, gusto mga puso, miya kaito-ito, akapupinalamatyo. قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Turuan ka, askanyan so miyarang bedr kano kulupa, gurung kano pelimuda. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Na giran turon, andad ng kayadyan di o sa kano na mamatang kano. قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ. Turuan ka, asukatawiron, nasibuk wallah. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. Na sakan na matagpupumakaiktiyar amapayag. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ. Na may kamay layran sa kanyan amarani,
na makarimang sa mga paras o sirana niya mangungkir na adun apetero sa Yesus sa kano na pagpangninyo sa kanyan. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. Terwangka ay gadayo amay binasaan ako Allah agus sa mga padakan o di naikalimu ako niyan na antaw ay makalinding kumya mangungkir puhun ko siksa amalay pedes. Qul huwa ar-Rahman wa amanna bihi wa alayhi tawakkalna. Turuangka as kanyan sumasaling gagaw. Biara tiyamis kanyan nagus kanyan bu isyari ganami na katukuan yubo o antawa iskanyan matataku kukaribat amapaya. Qul huwa ar-Rahman wa amanna bihi wa alayhi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Nakatukuan yubo o antawa iskanyan matatagu kukaribata mapaya. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Teruangka ay gadayo amay kamabaloy suigyo aso manap na antawa ikut tadi ngumang kanunian saig aptuga. Bismillahirrahmanirrahim. Si kungaran Allah amasaling gagaw amakalimo. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun so Allah imatao kupakaan tapan yanon. Ibat kupansum agusunganin ay pesuratiran. Ma anta bini'mati rabbika bimajnun. Sabab kulimu qadnan ka ya Muhammad nakna abaka pembetama. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Namataan arqa sumalabalas adi petaman. Wa innaka la ala khuluqin azim. Umatanas ka natitu at tatakna ko parangay amala. Fasatubasiru wa yubasirun. Nakilaing kadan gu kilairan. Biayyikumul maftun. O anta wa arkanu imariribat. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Mataan asukadnan ka naskanyan imataw ko tao asuminilay pun kulalanyan guskanyan imataw kumya mga deg koontol. Fala tuti'il mukadzibin. Nading kapagunuti sumya manaples. Waddu law tudhinu fayudhinun. Nakabairan ubakabu peluka kaansiran makaluka. Wala tuti' kulla halafin mahin. Nading kapungunuti suuman ibalis sapaan ahina hammazin masya'in binamim
talian taan ay lalakaw niyan suka pamangundur. Manna'in lil khairi mu'tadin athim. Pagkaroon kumapya amalawani abaradusa. A'tulim ba'da dhalika zanim. Talibatak urianutu nawata sasina. Ang kana dha malin wa banin. Kagiyad na tamukyan gumangawata. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Ikira apa pengajian sa mga ayat kami naging yan teron mga iringa akabukag umiyang una. Sadasimu ala al-khurtum. Tiap panamidan sa kanyan sangirong. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. Matanas kami natiniyo ba misiram lagi lukiatiyo ba mi kuki mangarak o mga pamumulan gunya sa pasiran. Samantaan na progun nirandun sa kanyan pangabalagasiraan. Wala yastathnun gu disiran panabiya. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. Na kalikupan untuk watiwa apun ko kadnan ka asiran nakituturog siran. Fa'asbaha kasarim. Namya baloy alagi ugagawi amalibutong. Fatanadaw musbihin. Namitutawag asiran ko kiapita ikiran. Aliyadu ala harfikum in kuntum sarimin. Pangabalaga kano ko pangumaan niyo usa kano na pragong kano. Fantalaqu wa hum yatakhafatun. Nalumyalakaw asiran na ipupnanayran tero. Alla yadukhulanna al-yawma alaykum miskin. Dan na makasulod kanuron sa alungan ay miskin. Wa qadaw ala harjin qadirin. Nakumya balagasiran ka andi pakonot sa mga miskin akita tagusiran. Falamma ra'awha qalu inna ladallun. Nakagiyamay layran ito na pituruiran amata na sakatano na titu amyang adadadag. Bal nahnu mahrumun. Kuna kasakatano na piyapasakatano. Qala awsatuhum alam akul lakum lawla tusabbihun. Pitru umapiyakiran Bakur kanu datarwa ayno kanu ditasbih ku Allah. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Pitruiran suti sukad ng tano mata na sa tano namimbaluy tano mga darwaka. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. Nasyamuran o sabar kiran susabad agisiran susendita. Qalu ya waylana inna kunna taghin. Pituruiran ay duwan-duwan tanaw
mata nasaqtanu na mimbalwitanu ang mga malawani. Asa Rabbuna an yubdilana khayran minha inna ila rabbina ragibun. Masikun asukad ng tanu nasimbiyan niyan rakatanu sa mapiya adigiyuto. Matanan sa tanu na si tanu dan ko kadnan tanu pangangarapan. Kadhalika al-adhab giyuto din man susiksa si kudunya. Wala adhabul akhirati akbar na mataan asusiksa ko akhirat ilabya mala. لو كانوا يعلمون والسران نقطويرا إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم متان أبيان يمن أنجلا mana sumangalay paratiyaya si kukad na niran sa mga surga pakadarantang. أفنجعل المسلمين كالمجرمين bami mbaluyaso mimbayurantang alagidu mga sala. ما لكم كيف تحكمون inukanwain anda manaya kipukukum niyo kubukug. ألم نملكم كتاب فيه تدرسون أم لكم كتاب فيه تدرسون بعدنا كتاب يوم قبل pengadian yuron إن لكم فيه لما تخيرون amataan agkakwaniron sunganin agkapiliyo am lakum aymanun alayna balighatun ila yawmil qiyamah antawa badan ang mga diendi udi na mga diendi tanu alumalagaday sa taman kualungan ng qiyamah إن لكم لما تحكمون سمتان أكقوانيو سوالين أي كوكوميو سلهم أيهم بذلك زعيم إسيان كاكيران وأنت واكيران إمام قرؤو أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين أنت بأن mga sakutuiran na pakadar pa Iran mga sakutuiran o siran na mamataan siran. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون سؤالان القيامة na pumusbu subtad gusto kakapakargan o alalay niyan gupakaw maun su Allah ama puro ko kapakapta tayo sa anyan kukukuman kung dulun-dulunan ng mga kadan nasuan yan at pamusuan yan mapia ada ay kaibaratan nun kumakadan ay sabu kuitawag kiran sukas sujud nadiran magaga خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون مقصص نغسما قيليرا أقاقو قلوبا سيران سقهنان نسبنا رسيران نيبتو كيران كدنيا سق السجود أسيران نقد ديانيران
فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. Butawan yakong ka, agusutaw, aginian pakambukag ng kaya tutul, sa gintun na misiran dun sumiksak, sa diran katawan. Wa umli lahum inna kaydi matin, napakadadamayang kusiran, matan aswantangan, suwantangan na may lot. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. Baka kiraan na pagpamangni sa sukay, asiran na may papanadkiran abaydan. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. Antawa, basisikiran sumigagayb, nasiran ipupunuraton. Fasbir lihukmi rabbika wa la takun kasahibil hut idh nada wa huwa makrum. Na puntang ka kukukumano kadnan ka. Go ubak kamabaloy alagid o Ionos amyataku kutianus da guni amaka apangarapan sa kanyan nakamamalaman. Laula an tadarakahu ni'matun min rabbi lanubidha bil'arai wa huwa madmum. Udaraw tas kanyan ulimu apun kukadnan yan namataan na imbu ngami kutaog apagilidan nas kanyan nakapapawian. Fajtabahu rabbuhu faj'alahu minas salihin. Na piniliamis kanyan, pinilis kanyan o kadnan yan, nabiluin niya na pagku mga bilang tao. Wa yakadu alladhina kafaru layuzlikunaka biabsarihim ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. Namatan amay tubo na sumiyamang mungkir nakipapas kairan dan sabab kumakairan o kian gairan ko pananadan bugiran teron amatanas kanyan natitu apabitaw. Wa ma huwa illa dhikrun lil alamin. Nada kus kanyan mana sa Quran inunta na pananadum arok kumakad. Bismillahirrahmanirrahim. Si kungaran wallah amasaling gagaw amakalimuan. الحاقة ما الحاقة سو بقتم قد أنتنا سو بقتم قد وما أدراك ما الحاقة نأنت وآئم يقندورك وأنتنا سو بقتم قد mana gitu subangkit. Kallabat Thamud wa 'Adun bil qari'ah. Yakang bukag o pagtao at Thamud. Agus o pagtao Aad so pakataktak. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. Nasupagtao o Thamud na ini binasakiran sulalis aminitaralo. Wa amma 'Adun fa'uhliku birihin
صرصر عاتية nasub man supagtao uad na ini binasakiran sundu adu madaguos amya kaband-bandes سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما Piyakap pangarasinyan kira sa miyakap pito gawin. Miyakap pito kakagagawin. Gumiyakawalo kakadadaon daw. Sada petanian. Fatara al-qawma fiha sar'a kannahum a'jazu nakhlin khawiyah. Na kailaing kasupagtawro aki pakakaklit lagi dubasiran mga itadwa kurma amyang utang fahal tara lahum min baqiya nabadan akilang kakiran amalalamba wajaa fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah na siyugo o Fir'aun agusto miyawna niyan agusto tao sa mu'tafikat sudusa fa'asaw rasul rabbihim fa'akhadahum akhdatan rabiyah gusyang kairan susugu ukad na niran nasinigsa yan siran sa siksa amaylot إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية متى نستمي نقاقيا ألوما بايسوهيك نا ريورا رمسكانوكو قبال لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية Ana mirkano to mabaluya pananadam go adun managskanian utang ila apuk pamamakinag فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة نمay kayo pansusangkakala sa kayo pamakaysa وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة go madyungkat sulupa agus mga palaw na marupat adwo to sa karupat makaysa fayawma idhi waqatil waqi'an nasalong ano to na makatana supakatana mana subangkit وانشقت السماء فهي يومئذ واهية go mga upak sulangit nas kanyang sa alungan ito na makalamak wal malaku ala arjaiha ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 go semua malaikat nasi ku mga bagibirian na tanggungan suaras o kanan ka ko kapurwaniran sa alungan ito o walo ang mga malaikat يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية سألون ito na pakadar pa ang kano na da makapugmar kano apugma فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه na sumibgiron sudaptarian sigo kawanan yan naturon yan kuhaan niyo nabatian niyo sudaptarakan inni dhanantu anni mulakin hisabiya matanasak namyatang kadakan amataan
asakan naketemu akan so itungan neraka. فهو في عيشة راضية نسكنيان نما تتغو كوكاويا أقصصوات في جنات عالية سيكو السرغا مبرو قطوفها دانية سمعون نمغررني كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ترونكران كان قانو go inom kanu sa kapipya ginawa sabab kung minyunan nyo kung mga lungan ami ay post وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا nasukman sumibgayron sudaptaryan si kudiwangyan namaturuyan ahay ubarakambu namibgay sudaptarakan walam adri ma hisabiya gudiakon katawan o antunaa iitong adrakan ya laytaha kanatil qadiyan hay uwabus kanyan namya baloy akapatay din ma aghna anni maliya da amin ilinding rakan utamukakan halaka anni sultaniya miyadarakun subagrakan khuduhu faghullu turunon o Allah kuha niyo nasangkali niyo sa kanya thumma al-jahima sallu uriyan yan nasunara ka jahim nasugbo niyo ron ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوا uriyan nasurantay ayak karawayan na 70 kahasta na sukir niyo ron innahu kana la yu'minu billahi al-azim matanas kanyan nayabtadiyan na dinyan paparatian su Allah al-labiyamala wala ya'udhu ala ta'amil miskin nagurin yan ipumiis so kapakakana o miskin falaysa lahu al-yawma hahuna hamim nada abagyan yan sa alunganay si atunganay apakawang piyawon wala ta'amun illa min ghislin guda apang nang kanian arwar ko sagu utaw ko naraka la yakulu illa al-khati'un da apakakanon inuntas sa mga baradusa فلا أقسم بما تبصرون نقنا قبسب أقو قوانين بقيلة وما لا تبصرون أقول سوانين دينيو بقيلة إنه لقول رسول كريم سمتنا سكنيان معنا القرآن natitu agi matru usugu asaslahna wama huwa biqawli sya'irin qalilan ma tu'minun gukna abas kanyan katru upababayok miya itu akapaparatiyan yu wala biqawli kahinin qalilan ma tadhakkarun kukna bakat teru parinimar miya itu akapupakatadmiyo tanzilum min rabbil alamin
ini turun apun ko kadna no mga kaden. ولو تقول علينا بعض الأقاويل نوبما قينيان قبيان رقمي سسبار كما قدروا لأخذنا منه باليمين نمتان أكق ومسكنيان سنقللان كبغر ثم لقطعنا منه الوتين وريانيان namatana putol na miron sa ugat ko puso. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Na dapat rekano ay sabu mamakalindingon. Wa innahu latazkiratun lilmuttaqin. Namatana titu apananadam arak o kipanananggila. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين نمتانا سامي نقطعنا ميدان أمتانا سسبا درقانون نبيقن بك جيران سقران وإنه لحسرة على الكافرين نمتانا يا at ito kasendit apa katana ko niya mangungkir wa innahu lahaqqul yakin gumatana ya at ito benar matatangkad fasabbih bismi rabbikal azim na puru-puruan ka sungarano kadnan ka alabiyamala. بسم الله الرحمن الرحيم سيكون غران والله أما سلين غاو أما قلمون سأل سائل بعذاب واقع بيغني يغني أسوسكسا نمقتنا للكافرين ليس له دافع ko miya mangungkir ada pekarnon min Allah dhil ma'arij pun ku Allah akhirak ko pepengapapanikan ta'rujul malaikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Pepenik semua malaikat usul Jibril sir kanyan si kualungan amya balui sudyang kayan 50,000 rahon. Fasbir sabran jamila na bentang ka sa kapentang maliwanag. Innahum yarawnahu ba'ida mata nasiran na aya kapakileranon na mawatan wa narahu qariba na aya kapakilemiron na marani. يوم تكون السماء كالمهل سيكوالوان أما بلوي سلangit اللagid utiyo nagapira وتكون الجبال كالعهن Gu baloy sa mga palaw allagid o bumbul ang marurudot wala yas'alu hamimun hamima gu dikisaan umadasag sumadasagyan yubassarunahum pagkailaran siram يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه pagkailaran siran mapendingan-dingan o baradusa uban yang bukirending ko siksa sa alungan ito sa mga matayan
وصاحبته وأخيه قصو قرمانيان أو قصو بغرينيان وفصيلته التي تؤوي قصو مغتونيان أسومي تيمويان ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه قصو متتبو قلوبا لغون وريانيان نسبة سقنيان والله كلا إنها لظى دينتو كما تأنيا أقدق نزاعة للشوى بلدس كقبل قولو تدعو من أدبر وتولى Tuagnian sotau atum yalikud agumim para paling wajama'a fa'aw'a gumianimu namyamutal satamuk innal insana khuliqa halu'a matana manusia na inadun atitiakan amalai inam إذا مسه الشر جزوعا إجرام يسوع سكنيا نمرتا نديك منان وإذا مسه الخير منوعا إجرام يسوع سكنيا أمبيا نسيم penenian tadi pemakai إلا المصلين إنهم تسمع برسامبيام الذين هم على صلاتهم دائمون asusiran nasusambayangiran natatata peniran والذين في أموالهم حق معلوم gusiran na adna matatagu kuma tamukiran ahaq ama papentu makna zakat للسائل والمحروم أراق pemangani agusudi pemangani yang qararganan والذين يصدقون بيوم الدين gusiran nabu benar niran soalungan akap pamalas والذين هم من عذاب ربهم مشفقون gusiran nasiran nasusiksa uqad naniran naika al-kiram inna azab rabbihim ghayru ma'mun mataan asusiksa uqad naniran nada asumasarik sa kalpasyan والذين هم لفروجهم حافظون gusiran nasiran nasumang ginawiran nasisya peniran illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin inunta si kuma qarumairan Udi nasuma sumya kepaar mga tanganiran kamata nasiran nada apa wingiranun faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul aadun nasataw ama magingar sa salakoro nasiran man nasiran imanga malawadi والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون gusiran nasiran nasuma sarikiran agusudian dikiran nasisya peniran والذين هم بشهاداتهم قائمون gusiran nasiran nasu kasaksianiran na ipamamayan pikiran
والذين هم على صلاتهم يحافظون gusiran nasiran susambayangiran nasisiap niran ulaika fi jannatin mukramun siran man ikatagu ko mga surga akisaslaan siran فما للذين كفروا قبلك مهطعين نأنتنا سوم يا مغنكير أما ببنتك أكيلا عن اليمين وعن الشمال عزين si sa kanan o sa diwang nagkukuliling siran ayatma'u kullu mrib منهم أن يدخل جنة نعيم bama inam umani sakiran akapakasuldoon ko surga apakadarandam kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun didno to matanas kami nainad na misiran puon kung anina katwaniran mana nutfa فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون نقنا kapsip ako sa ibit ko kana ng mga sabangan agus sa mga sadapan kamatanas kami natitu ang mga gaos ala نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين sa kasam biyami sa mapia adisiran gudar kami ibak kamiran kaunay فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون butawan yung kasiran ko kapag pumrakiran gu mabibimban siran taman sa matmuiran sualungan iran asu ididian dikiran yawma yakhrujuna minal ajdathi sira'a kannahum ila nusubin yufidun alungan ama makambut siran pun ko mga kubor sa mga gagaan lagi dubas siran na pagpamagarabaya ko apasa khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah dhalika al-yawm alladhi kanu yu'adun kipakasasnong sumakailayran akakukuluban siran sa kahinaan. Diutuman sualungan asusiran na ididiyan dikir. Bismillahirrahmanirrahim. Si kungaran wallah ama saling gagaw ama kalimon. Inna arsalna Nuhan ila qawmi matanas kami nasiyugwami so Nuh kupagtawan yan. An anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum adhabun alim. Sa Pitroon apakaiktiarang ka so pagtawang ka kudakiram pan kapakatalinguma o siksa amalipadis. قال يا قوم إني لكم نذير مبين Pitroyan hay pagtawakan matanasakan na pumakaiktiarang kuskano sa mapayag an ya'budu Allah wattaquhu wa ati'un suwaswatan niyo sa Allah gu kalakon niyo sa kanyan gu unut niyo
يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. Na pinyan rakano sa mga dosa niyo, go pakapalagudong kanunian sa taman ko tali kami apanto. Inna ajal Allah idha jaa la yuakhar. Matan asutali ko Allah na igiram niya katali ko ma na dikisendode. لو كنتم تعلمون اسقنوا نقتوينيو. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. Pitruyan kadnang ko matarasakan nadiulunakan sa pagtawakan kung kagagawiin na gusto kadadawan daw. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. Nada amini pagumangkiran o panulunakan arwar sa kapalagoy. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم. Mataan asakan naumanakon sirandulunan kan kasiran kapmaapi. جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم. Yulniran sa mga tinduruiran kung mga tangilairan, nagu-isili kumbungiran sa mga ditarniran. وأصروا واستكبروا استكبارا. Idadayuniran sa kaungkir, gumamaratabat siran sa mala akap maratabat. ثم إني دعوتهم جهارا. Urian yan namatanasakan natiyawagakan siran sa matanog. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. Gumatanasakan napiyakalang kapakangkiran gu inip na nayakangkiran sa tanto akap nanay. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Napiturwakan apang pangnikano sa maaf kukad na niyo matanas kanyan natatap pamanapi. Yursilis samaa alaykum midrara. Kabutanan yan rakano sura na maragis. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات. Pakadakal niyan rakano sa mga tamo agus sa mga wata gusang gayang kanonian sa mga pamumulan. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Gusang gayang kanunian sa mga pamumulan, gusang gayang kanunian sa mga lawasay. ما لكم لا ترجون لله وقارا. Inukanwai adin nyo ikalakso Allah sa slasla. وقد خلقكم أطوارا. السبنار أين دم كنونيان كبسسون أبتاد. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا. بنيو دمang geda-geda o anda manaya ikiadna wallah kupitu mga langit amya kapupang kata. وجعل القمر فيهن نورا.
وجعل الشمس سراجا gubiyaluinian ro suulan asindaw gubiyaluinian sualungan aparitaan والله أنبتكم من الأرض نباتا نسأل الله نيندم kanunian apun kulupa salagidu mangatto ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا Uranian napakakasuing kanunian ro gupa kagumahong kanunian sa sampurna akapakagamaw Wallahu ja'ala lakumul arda bisata Nasu Allah nabiyaluin yan rakano surupa amakakayat litasluku minha subulan fijaja kaangkano upakaukit kumangalalanon ang mga dadaya قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا Pitro Nuh kanang ko matanasiran na siyang kaakwiran kairan inutan sutaw ada Amin yumanon o tamukyan aguswatayan arwar sa kalugi wa makaru makran kubbara gu miyagi kamatsiran sa ikmat amala wa qalu la tadarun alihatakum wa la tadarun waddan wa la suwa'a ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا Kupitor wiran adin yung ganati suma katuhanan yung gunin yung ganati subarahala pembetuan sa wadda gusto barahala pembetuan sa suwa gusto yagus gusto ya'uq gusto nasra وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا والسبنر مية دلقسيران مية قد دلقسيران سمدقل ندا pagumanan ka kumadar waka arwar ko kadadag مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا puun kuma kasal aniran na inaludsiran gu piakasul desiran ku apoy nada amiato niran abagi niran asalaku ku Allah mama katabang وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا نبترو نوح kadnangko da aplam bangka kulupa kumya mangungkir makapaging doon innaka in tadarhum yudillu ibadak wala yalidu illa fajiran kaffara mata nasqa nawadun alam puan kakiran na madadagiran sumaori panka guda imbu tairan arwar sabaradusa amyungkir rabbi ighfir li wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'mina ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا كننكو ما بيقوم قا قسم بلا لقسقنا
gusto tawa sumyulad kuwalayakan ama paparatiya. Agusumya marati mga mama, agusumya marati mga babay, guda apagumanon ka kung mga darwa ka, arwar ko kabilas. Bismillahirrahmanirrahim. Si kung aran Allah, amasaling gagaw, amak kalimon. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا ترونك يا محمد إني إلهم ركان أمت أنايا Aadun amya mamakinag asalungkok ko mga jin na pituruiran amatanas kami namyakalug kami sa kapangadi apakambasa. Yahdi ila ar-rushdi fa-amanna bih ولن نشرك بربنا أحدا upakaturok ontol napirate miskanyan gudaden ay saputwami kukad na nami ay isabu wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada gumatana ya ama puro sukabsaran o kadnanami dakwa sa karuma agwata wa annahu kana yaqulu safihuna ala Allahi syatata namatana ya aadun aditero ang mga mundur kami makapantag ko Allah sa minitaralu ang kabukag wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal-jinnu ala Allahi kadhiba namatanas kami nayatang kapamiron nadadan ang makaturo ang manusia agud jin makapantag ko Allah sa kabukag. Wa annahu kana rijalun min al-insi ya'udhuna birijalin min al-jinn fazaduhum rahaqa namatana ya ada na mga mama ko mga manusia aplindung siran ko mga mama ko mga jin nakiyaw mananiran siran sa kandarwaka wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atha Allahu ahada namatan asiran na ay aranganiran sa lagid siran na ay aranganiran na lagid aranganiyo adadan apawiyag no Allah ko oriano kapatay aisabu wa anna lamasna as-samaa fawajadnaha muliyat harasan shadida فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا namatanas kami namya kasampay kulangit namya tunamis kanyan amya penuh apu pemagipat ang mga babagar agu mga kadugat wa annakum نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن
يجد له شهابا رصدا. Gumatanas kami na yabtadami na pagpakauntud kami ron kung mga untuda makapantag ko kapamamakinig na sa pamamakinig imanto na pagkatuunon sa kadag pagpumagayan. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. Namatanas kami na bimi katawan o ino marata apyak antap ko tao kulupa antawa apyak antapan siranukad na niran sa turuan. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق كددا. Gumatanas kami na adna padr kami mga bilang tao guad na padr kami asurang auto miyatago kami kung mga ukit ang bidibidar. Wa anna dhananna an lan nu'jiza Allah fil ard wa lan nu'jizahu haraba. Gumatanas kami na tiyang kadami adik kami din malipos di mi din malipos Allah kulupa gudi mirun din milipos ikapalagoy. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bi. Gumatanas kami nakagiman kami sa turuan na piratiyanis kanyan. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. Na sadin samaratya kukad na niyan na dinyani kalak o baka kurangi guuba maanyaya. Wa منا المسلمون ومنا القاسطون. Gumatanas kami nada na padra kami amin babayurantak guaden apadra kami miyamanilay. Faman aslama فأولئك تحروا رشدا. Na sadun sampai orantang nasiran man miyakati baba ko badagsa untol. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Nasupman sumya manilay na miya barisiran itagun o naraka jahannam. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. Na upama kami untol siran kulalan namataan ududa na misiran sa ig amadakal linaftinahum fih kana mikiran ito mitapang. Wa man yu'rid 'an dhikri rabbih yaslukhu 'adaban sa'ada. Nasataw at tumalikod kutadun kukadnanian napakasunod niyan sikusiksa amargan. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Namataan
asu mga masjid narku Allah nada apa ngarapan yurun apa makhaliyu ku Allah wa annahu lamma qama abdullah yad'uhu kadu yakununa alayhi libada namatanaya aqagitu min digsuri pnu Allah apa pengharapan rekanyan nama itu sirambu nakabalui siranon apliliawa qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada Teruangka ya Muhammad ayabu apa ngarapanan ayabu apa ngarapanangko nasukad nangko nguda isa kutuak non aisabu Qul inni la amliku lakum darran wa la rashada Teruangka amatana sakun nada mi papa arakan rekan wa qabilasa agut turuan Qul inni la yujirani min Allah ahad wa lan ajida min dunihi multahada Teruangka amatana sakam nadaden amakalinding rakun ku Allah ay sabu Budada nak ketunakun asalakor kanyan akelinduan. Illa balaghan min Allah wa risalati wa man ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam fa inna lahu nar jahannam خالدين فيها أبدا inunta so kapag makasampay apun ko Allah gusto mga pakawitian nasa tawa sangkaan yan so Allah agusto suguyan na mata na bagyan yan so apoy kunara ka jahannam makakakalsiranon sa dayon حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا Taman samay kakasan pinganiran so inidian dikiran nakatukuan niran din huanto ay malamag itabanga gumayto ibilangan Qul in adri aqribun ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada Teruangka di bukatawan o ino marani so inidiendir kano antawa tabaluin sa kanyan kadnang ko amate عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا katawan yan sumigagaib nada po yagan yanon ko'y gagaybiyan ay sabo إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا إن تسطاو أم يسوة السقو نمتانا يا at yaguan yan so kasasanguran yan agus so katatalikudan yan sa pagpagipat liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim
وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. Kanyan katukoy asabnara min sampairan sumanga pakawit ukad na nila. Gu katawan yan so sisikiran. Gumay itong yan subilangan ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Si kungaran Allah amasaling gagaw amang kalimutan. يا أيها المزمل هاي نبي أكقيقوس قم الليل إلا قليلا تندغنك susambayang ko kagagawi inunta sumaito nisfahu awin kus minhu qalila kalukan kau tu udi na kurangin kau tu samaito au zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila udi nalawaning kas kanyan gupi-piaing kamatia sa Quran sa malanat akabatia. Inna sanulki alayka qawlan thaqila. Matanas kami naturo na namiska sa katero ama panad. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا متان أسو بكدنا مال كقغوي نجيوتو نتنتو السمسغات كوبامكيران غمريا سوكترو إن لك في النهار سبحا طويلا متى نسيك قدون دو نادنا تنبن قاملا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا نتتد منك سنغران قد نلقى Go tulabus kasir kanyan sa totoo akat tulabus. Rabbul Mashriqi wal Maghribi la ilaha illahu. Rabbul Mashriqi wal Maghribi la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Kanan usbangan Agustus sa depan da Tuhan inuntas kanyan naku angkas kanyan asasarigan wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila go pentanging ka sugiran teroon guwawaing kasiran sa kaawa amaliwanag. Wadharni wal mukadhibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Gubutan niya kung ka. Aguso miya manaples. Apia magan salimo. Gupakaplagudang kasiran sa mayto. إن لدينا أنكالا وجحيما متى نادن السيسير قميا mga patong أقول وطعاما ذا غصة وعذابا أليما قپنغنقن pakabak gusiksa malipedes. يوم ترجف الأرض والجبال فكانت الجبال كثيبا مهيلا يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا
si kwalungan alinugun sulupa agus sa mga palaw. Gumabaloy sa mga palaw apetid apagkaanas. Inna arsalna ilaykum rasulan شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. Matanas kami nasigo na miskano sa sugo asaksir kano lagi do kya sugo ami ko Fir'aun sa sugo. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. Nasiyang kau Fir'aun susugo, nasiniksa amis kanyan sa siksa amaylot. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. Naandaman na yan ikapakalidasyo amay kamungkir kano kualungan agkabaluin yan sa mga mata ang mga lokas. As-samaa'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula. Sulangit na mga babangkag sa sabapro kanyan Mia baloy sudiendir kanyan ama penggulaula. Inna hadhihi tadhkira faman sha'a ittakhadha ila rabbih sabila. Mata nagyayan na pananadam nasataw kabaya nambaal salalan ko kadnanyan. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. متان أسقد ننكان قطانيان أمتا نسقا napatindig ka kukurang kudua kutlo bagi ko kagagawi gusto kalokiron gusto ikatloron bagi gusto salompo kusiran ang mga pedka. Wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar. Nasu Allah na tatakdir niyan so gagawi agus daw. Alima an lan tuhsuhu fataba alaykum. Kato niyan adin yuto kitong na piyakataubat kanunyan. Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Nabatian niyo sumalbudur kanu ko Quran. Alima an sayakunu minkum marda. Kata niyan akabaloy sa sabadur kanu apapasasakit. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. Gusto mga pad na pagpalalakaw siran kulupa agi siran babanog ko kakawasaan Allah. وآخرون يقاتلون في سبيل الله. Gusto mga pad nagisiran makin bunuay kulalan ko Allah. Faqra'u ma tayassara min. Nabatian niyo sumalbudon. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridu Allah qardan hasana. Nagu pamayandag niyo sa sambayang gusto na niyo sa zakat
nagupagutangin niyo sa Allah sa utang amapiya. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. Nasadan sami pakawitiyo, arak o mga ginawa niyo, amapiya, nagkatu niyo to si iku Allah. Kung yuti labi amapiya, gulubi mala abalas. Wastaghfirullah, napanganikan sa maaf ko Allah. Inna Allah ghafurur rahim. Matanas wallah na manapi amakalimon. Bismillahirrahmanirrahim. Si kungaran wallah amasaling gagaw amakalimon. Ya ayyuhal muddathir, hai Nabi aku kulob. قم فأنذر وربك فكبر. Pamayandika nago pamakay ketiaka. Gusto kadnan ka naslaslam ka. Wathiyabaka fatahhir, gusun ditarna ka nasutiyang ka. Warrudza fahjur, gusto marsik napakwatanin ka. Wala tamnun tastakthir, gudi ka pamamagay sa pantag sa kaplaba. Wali rabbika fasbir, gu makapantag ko kadnan ka, natigir ka. Faidha nukira fin nakur, na may kayopan susangga kala. فذلك يومئذ يوم عسير. Nagyutuman nasa alungan ito ialungan amargan. على الكافرين غير يسير. Si kumya mangungkir kena abu malbud. ذرني ومن خلقت وحيدا. Butawan niya kong ka Agus tao inadungku atawan-tawan. Waja'altu lahu malan mamduda. Gusinggayang ko sa bagian yan at tamo amadakal. Wa banina syuhuda. Gumangawata kipa kamamasa. وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا. Gupya kapangundayak noon sa sampurna akapangundaya. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ. Uriyan yan na may inamyan akaw manikurun. كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا. Didnuto kamatanas kanyan namya baluy si kumanga yatami sumasangka. Saurhiquhu sa'uda. Ipaliyugatak nun so kapanakadag. Innahu fakkara wa qaddar. Matanas kanyan na miyamimikiran agumik takdir. ثم قتل كيف قدر. Uriyan yan napimurkaan anda manaya ikat takdirian. ثم نظر ثم عبس وبسر. Uriyan yan namyang ilaylay. Uriyan yan na miyakarimang gu kumiras. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. Napituruyan
Daku engkaya inunta na balik mata agi mitatanana. In hadha illa qawlul bashar. Da kung kaya inunta na katru o manusia. Sa uslihi saqar. Pakasuludong ko sa kanyan kung naraka sakar. وما أدراك ما سقر نأنت أيم يقندورك وأنت ناي نرق سقر لا تبكي ولا تذر دا أبلب أنيان قدا أيم بغكيان لواعة للبشر بتتون قبال عليها 19 katataguan sa 10 usiyaw ang mga malaikat. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً daatin duwami akitu tunggu kunaraka arwar kuma malaikat. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا Guda kiatan duami kuitunganiran arwal sa tapang kusiran amya mangungkir ليستيقن الذين أوتوا الكتاب kaan makatangkad supaya magan ko kitab ويزداد الذين آمنوا إيمانا guad makapaguman sumya maratiaya sa paratiaya ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون gu andi kapaparampangi supaya magan ko kitab agus sumya maratiaya وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله Guan matrusiran akyataguan sa mga pusuiran sagdaman agusun niya mangungkir aantunay pakaantapan wallah sang kayay barat كذلك يضل الله والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء lagi menutup Kandadaga wallah kutaw akabayan gukaturuan yan kutaw akabayan وما يعلم جنود ربك إلا هو damatao kumatan taraw kadnan ka inuntas kanyan وما هي إلا ذكرى للبشر Nada salah kau sayang arwah sapana nadem aruk manusia. Kalla wal qamar diden ibut ku ulan. Wal laili idh adbar gusu gugawi igira kipos. Was subhi idha asfar gusu kepita igira amliwanag innaha la ihdal kubar matanaya atitu aisa amala nadhiran lil bashar ipupumakai ketiar kuma manusia liman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar si kutaw akber kanu manguna kuna udi na pupapakauri
كل نفس بما كسبت رهينة ومن جنوا نسندا وبينقل بكيان إلا أصحاب اليمين إن أنت سمعتا قوانان في جنات يتساءلون kasihku mga surga giran pamagisayan anil mujrimin sumabaralsa ma salakakum fi saqar inu kanu pakasulad kunarak asaqar qalu lam naku minal musallin ism bagiran nada kami babaloy apad kumabara sambayang walam naku nut'imul miskin udah kami mabaloy apa pemegay sa panganongkan ko mga miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin gumabaloy kami apa pemerak apa pemamrak wa kunna nukadzibu biyaumiddin gumabaloy kami agyami pakamukagan swalungan nakapamalas hatta atana al-yakin taman samya kataling umar kami suka pakatangkad mana suka patay fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in na dikiran makanggayaguna susapaat upupunapaat fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin na antuna ima pembagyan sa katataliku ko pananadun kan lahum umurun mustanfira lagi dubasiran mga kimar apa pemalagoy farrat min kaswara api lagoy niran suarimau bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munashshara na kakabayaw manisakiran akabgan sa mga surat ang makakayat apung ko Allah kalla bal la yakhafuna al-akhirah dinnuto kena kadiran denikalak swalungan amawri kalla innahu tadhkira sabna ramatan agi Qur'an ayana pananadam faman sya'a dhakara nasataw akabaya napananad minyanuto وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة ندى pemakatan kiran inunta sa kabayaw Allah sa kanyani patutay kalak gupatot at maap Bismillahirrahmanirrahim. Sihi kong aran Allah amasaling gagaw amakalimun. La uqsimu biyawmil qiyamah sepaku sa ibat kualungan ang qiyamah. Wala uqsimu bin nafsil lawamah gupasupako sa ibat kunyawa apa penginsuya kapag uyagam kanudan ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah bayat tarimaon manusia na diamidin ketimu sa mga tulanian bala qadirina ala an
نسوي بنانا Wai kagagami qattu ngami peruman ko mga kamariran bal yuridul insanu liyafjura amamah kena kabayaw manusia akap pembaradusanyan ko kasasanguranyan yas'alu ayyana yaumul qiyamah ipagisayan o anda ikapakataling mau alungan ang kiyama fa'idha bariqal basar na may kamabrugso kailay wa khasafal qamar na garahana sa ulan wa jumi'a ash-shamsu wal qamar gumatimu sa walungan agus sa ulan يقول الإنسان يومئذ أين المفر نمترو manusia salungan itu anda ikut pelaguyan kalla la wazar dadan itu kada kelindungan ila rabbika yawma'idhinil mustaqar subuh suqadnan ka sa alunganuto ikapteknaan yunabba'ul insanu yawma'idhin bima qaddama wa akhar panutulan ko manusia sa alunganuto suminyunan niya nagusumini pakaurin yan balil insanu ala nafsihi basira kena kasu manusia saksi kung ginawa niyan walau alqa ma'adhira na piyay niyan ang mga dalina iyan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih ding kapagkauga sa sabab perkanyan mana sa Quran so dila ka makapantag sa kapagalukaluking kaon inna alayna jam'ahu wa qur'ana mata nasir kami so katimu iyan aguso kapagpangajiron فإذا قرأناه فاتبع قرآنه Nagira api yang ajian miskan yang nakadgang ka so kaya pangajiron thumma inna alayna bayana urian yan namatana sir kami so kapakarayagaon kalla bal tuhibbuna al-ajila sabnar aqna kapag kabubayaniyo sa dunia amat tagsagat wa tadaruna al-akhirah guy pembakiyo sa akhirat wujuhun yawma idhin nadhira adna mga para sa alungan ito mamakatatay إلى ربها ناظرة ميليران سقدنا نيران وجوه يومئذ باسرة قدنا mga para sa luganuto akipakay ibi تظن أن يفعل بها فاكرة magagdairan adna punggulaw lang kira na maragan kalla idha balagati taraqiya wa qila man raq kalla idha balagati taraqi wa qila man raq sabnar amay kay sampay sunyawa ko mga tulan ko bakarang namaturo antawa ipamumutar wa dhanna annahu al-firaq
Namiatang kalian amatanas kalian suka pakang ganata unyawa agus subadan. والتفت الساق بالساق na milapis sumargan kuisa margan ila rabbika yawma idhinil masaq sibu ku qadnan ka sa alungan ito sukandudan fala saddaqa wala salla sekalian nada pangibnar guda sembayang walakin kadzdzaba wa tawalla nugid natumya ples agutumya likod thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta urian yan nasumyong kupagtaon yan nasasagula أولى لك فأولى سق بنسا أرققا نم يقرني هيم ينكر ثم أولى لك فأولى أرينيا نسق بنسا أرققا نم يقرني أيحسب الإنسان أن يترك سدى bayat tarimon manusia na imbaga sa kandarainon alam yakunu nutfatan min maniyyin yumna bada mabaluis kanyan amalamak malbugaig pagpakaliyo ثم كان علقة فخلق فسوى urian yan namin baluyarugu amin batik na inadun wallah gupito yan sa taruto faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal-untha nabiyaluin yan sa kanyan ang ganapa ang mama agu babay alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mawta berigiyuto ipakagaga sa kawayaganyan kumyamatay Ar-Rahman-Ar-Rahim si kuingaran wallah amasaling gagaw amakalimot hal ata ala al-insani hinun من الدهر لم يكن شيئا مذكورا Sabner asumyagad ku manusia sewaktu apad ku masa ada amai tubuh aki alwinian inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira batanas kami nainad nami sa manusia apuun sa nutfa apya kasusaw kana may katapangis kanyan nabiulemis kanyan apupakalag apupakailay inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura matanas kami napinggunan na wamis kanyan kulalan naden amyan alamat naden amyan mangungkir inna a'tadna lil kafirina salasilan wa awlalan wa sa'ira matanas kami napitigaran nami sumya mangungkir sa mga rantay gu mga patong agu mga kadugo innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura matan asumi pia na pemakaian minsiran ku inuman ada na saugian akafur
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا bulan apkinum sekalian mga uripun Allah pupumakaundas niranutu sa sadinsa pakaundas sa niranon yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira iptu maniran supaliugat gu ikalokiran suguhi amya baloi sukarataan yang alangkap agyutu sualungan al-qiyamah wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira gu pupukakniran sa panganangkan si kukapag kababayair kanyan umiskin gusto wataylo gusto bilang ko innama nut'imukum liwajhillah pitruiran ayabuwa kapupakakanamir kanu na makapantag kubalasu Allah la nuridu minkum jazaan wala shakura لا نريد منكم جزاء ولا شكورا دا أسيغن نميركن وبلاس أدين فنلمات إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا متى نسكمي نيبكل kami pun ku kadna nami so gawi iya marimang amit tataralo فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا napakalidas sensiran wallah kukarata ang kutwagawi gumbagan yan siran sa katayid gukapipiya ginawa وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا gu imbalas yang kiran sabab kukia pentangiran susurga gunditar nasutra muttaqina fiha 'ala al-araik la yarawna fiha shamsan wala zamharira gu gisiran ro'o senda-sandang kumakantir da kegedamiran ro'o kayaw walungang guda matenggaw wadaniyatan alaihim zilaluha wa dhullilat kutufuha tadlila gu midadayundong kiran sa mga lungroo agu pagpamangitaliyadok sa mga ungaon o apaunot-tunot wa yutafu alayhim bi'aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira gu iplibit kiran so mga pananaguy apirap gu mga baso arupaan mga batuintan qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira mga batuintan apirak din yang kairanuto sa sampurna akadiyang ka ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا gupupakaino siran do sa inuman aya saugian na zinjabil ayna fiha tusamma salsabila ayna fiha tusamma salsabila bulan ro'o ang pembetuan sa salsabila
ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. Nagisiran gagayanan o mga tatap ang mga kamudaan. Naigiray nila yung kasiram na yatari mga kakiram na mga muntiya ami sa samburak. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ويجرا أمي إليك نرونك كيلاي سلمو بو قدتو ألبي ملا. علانيهم ثياب سندس خضر واستبرق. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. Kindi ditarsiran sa mga ditar na sutra amanipis mga gedung gu sutra amakapal gu pugimuan siran sa mga salanda pirak agu pakainuman siran umakad na niran pakainuman siran ukad na niran sa inuman apakasuti. Inna hadha kana lakum jazaa'an wa kana sa'yuhum mashkura. Terungkiran mata nagyayana niya baloy balas kanu gumia baloy su amaliyo at yarima. Inna nahnu nazzalna alayka al-Qur'ana tanzila. Mata nas kami na initurun na mirka sa Qur'an sa katurun amya kasususukli. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. نتيجك makapantag kukukumano kadnanka guding ka pagunuti supadkiran abaradusa udinam yongkir. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. tatadminka sungarano kadnan ka kukapita-pita na gusto ka gabi-gabi. Wa minal layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila. Gusto sabat ko kagawin na pasujud ka kanyan. Gupuro-puron kas kanyan ko kagawin sa malayat. Inna ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. متى نسيران na aya pagkabubayaniran aya pagkabubayaniran mata nasiran na pagkabubayaniran sumatagsagat na ipumbagakiran kasasanguraniran agoyi amapanad. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. سقمي نيند نمسيران غو بيمبي تنمي ستاوهيران. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. نامي كقبيامي nasumambi kami sa mga lagidiran sa sampurna kasambi. إن هذه تذكرة متى نجيانا بنادم فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Nasataw akbaya nambal salalan siku kadnanyan. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما.
nada kapariyo inunta umiyog su Allah mata na su Allah natatapa matao amawangan yudkhilu man yasha'u fi rahmatih والظالمين أعد لهم عذابا أليما Pagkasulod niyan sutaw akabayan si kulimuyan na sumangadar waka na pitiyagaran yan siran sa siksa ang malipadis. Bismillahirrahmanirrahim. Si kungaran wallah ang masaling gagaw ang makalimut. Wal mursalati urfa ibat ko pepenunugoon adi makatundog-tundog fal asifati asfa gusto pepemanambar sa mabandes wan nashirati nashra gusto pemayapat Quran sa sampurna akah pemayapat fal fariqati farqa gusugi makasesenggaya sa sampurna kasenggay fal mulkiyati dhikra gusto pemamagay sa pananadem ang mga malaikat uzran aw nudra kapamuka sa kataksilan o di nakapamakaikhtiyar innama tu'aduna lawaqi' matan asudin dirkanu ama punggulawlak walong anak kiyama napakatanadin fa idhan nujumu tumisat na amay kasumanga bituon na mapaduman wa idha as-samaa'u furijat guamay kasulangit na mabansad wa idha jibalu nusifat guamay kasumanga palaw na mamingkemper wa idha ar-rusulu uqitat guamay kasumanga sugo na limudan ku waktu ama papanto li ay yawmin ujjilat antuna yalungan at yalik li yawmil fasl si kwalungan nakukuman wa ma adraka ma yawmul fasl na antuna imyaka ndurka o antuna yalungan nakukuman wailun yawmaidhin lilmukadzibin kabinasa sa alungan ito abagyan o piya makambuk kegiranaya alam nuhlikil awwalin ba'ni da binasa sumyang aunanyo thumma nutbi'umul akhirin urian yan na ipetundua mikiran so miyang uri kadzalika naf'alu bil mujrimin lagi dutumang ay kidiyami ku mga baradusa wailun yawma'idhin lil mukadzibin kabinasa sa alungan ito abagyan umyaman na plis alam nakhluqukum min ma'in mahin bamis kanu daadna apun sayi gamalamap faja'alnahu fi qararin makin natiyagumi ito kudarpa ama papalihara ila qadarin ma'lum taman kudyangka akatawan faqadarna fani'mal qadirun na pindi diyang kami na sana kami mapia amin di diyang ka wailun yawmaidhin lil mukadzibin kabinasa
kualungan tu abagian unia mana place. Alam naj'alil arda kifata bami dabal wias solopa amaka angkos ahya'an wa amwata kumangawiyag agus sumya matay waja'alna fiha rawasiya shamikhatin wa asqaynakum ma'an furata gu piaka bukna namiutu sa mga palaw ang mga pupuro gu piaka inu amiskanu sa ig at tabang wailun yawmaidhin lilmukadhibin kabinasa sa lungan ito abagyan umyaman at place انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون terongkiran songkano kopiakan buka giyo sa kanyan انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب songkano o along atlong say لا ضليل ولا يغني من اللهب di kesirungan gudikiran ko kadekat inna tarmi bi shararin kal qasr matanaya iplulubadian sa mga kutu-kutu apoy ada tar mga turugan kannahu jimalatun safr lagi lubot itong mga unta ang mga dinaning wailun yawmaidhin lilmukadhibin kabinasa sa alungan ito abagyan umiyaman na place hadha yawmu la yantiqun giya sa alungan at disiran makapetiru wala yu'dhanu lahum faya'tadirun gudikiran yung pangunot kaubasiran makapamitua wailun yawmaidhin lilmukadhibin sangat tasiksa sa lungan ito abagyan umyaman na place hadha yawmul fasl jama'nakum wal awwalin giyas walungan ako kuman lini mudamis kanu waraku sumyangaw una فإن كان لكم كيد فكيدون نود نيكمتيو نيكما تقنيو ويل يومئذ للمكذبين sangat asiksa sa alungan ito arah umyaman na place innal muttaqina fi dhilalin wa uyun matan aso miya manang gila nasi kukisisirungan agu mga buwalan wa fawakiha mimma yashtahun agu mga unga apaduko pagkabubayaniran kulu washrabu hadi'an bima kuntum ta'malun terongkiran kang kanung gu inum kanung sa kapipya ginawa saba pukuping gulaulan niyo ang mga pipya mga amal inna kadhalika najzil muhsinin matanas kami nalagidutuman akam balas yami kumipipya-pya wailun yawmaidhin lilmukadhibin sangat asiksa sa alungan ito arkom yaman na place kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun kang kanu gu keriyala kanu sa limatay mataanas kanu na mga sala wailun yawmaidhin lilmukadhibin sangat tasiksa sa alungan ito arkom yaman na place وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون
nagira piterukiran asem bayang kanu udina pangalim baba ang kanu na disiran pangalim baba wailun yawmaidin lil mukadzibin sangat asiksa sa alungan ito ara o pihak ang buka giranaya فبأي حديث بعده يؤمنون na antunay tutul ko uriyan ang kaya Quran iperatiyan nira